Gwakwa murithiria wa Miru TV ntumaine-ku nitite na mbere boya iri tariki 2 mweri wa Disemba mwaka ni 2025 kakwate weni kirindeto cia Miru TV muthenya bitawa Teri Mbabu na tukiambia nteto cietu abunge ba Miru bakiaria barentere cia Kanyakine icio mbunge kia Southiment batongoretu ni mubunge Daktari Chandra Kimwiti, mubunge wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru wa Buru Gideon Kimathi, urano ritangwe obisine ya Profesa Kithure Kindiki baweze baeta na mbere kwata thirikari mbaruni kenda bakona mirandi ya weti na mbere nkuluki na reba wete kwatila Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki ni kwatila mirandi ya weti na mbere. Mwadiki wetu wanteto Jeff Gituma no banganetie ribotie bakiariria tongeria ba matura ajumbe ba kaunti ya Meru batongeretwe ni Chandra Kimwiti mujumbe wa Southiment, Mheshimiwa Mpuru wa Buri kumatikania ya Bogaiti, Gideon Kimathi mutongerio mitaratara obisine ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na tongeria bangi ni baugite bo batiuma thirikarine nikenda bakomba kureta imwe ya mirandi beranire na akari kagita ga siasa tukairwa twarumirwe tene tukirwa turija simiti gutijo batu betu tuyantu babome tutirekia kia twina kio tutije na twitite. Uwezi kuomba hau unaelekea kuomba serikali mirandi alafu unaitukana. Tutukwenda this time nituritirwe ngugi na ngugi tukwenda chionthe ikoma kiri upinzani kaikoma kithirikari batu Southiment twina answer ya kiuria kiu bwega muno kwiro twina kiraitu murungi meanke 10 twatwira upinzani si mnakumbuka kwiko kiathithika guku twachoka tweja meanke ingi 12 twithirikari ne bwege gitara Mwai Kibaki tirongo gichiambiriria gwitwo kubwega muno na ibatu tuije siasa je upinzani kote no chiomba utwikia ite tuongera ruji ite tuongera rami ite tuongera mbasari batu twatura nyumo naare nkurukine baugite Meru bakona witi na mbere riria ajumbe na kariba guntu kuko bakagwata thirikari mbaru turi amwetio bukonao aina na bawe kurukiegana bai mongo yawe mithekale ntore ute mwana enwe kachawa ute mwana nwe indata aimbicio ndiwo indata njereko ndiwo indata nondombi bakulukiraja bakeruma na irumi kachongo ende mweti ende ongasongo ni mwizi aende onganani ni mwizi aende bakuluka mweti nwe William Ruto alitunongangalene kirato kagiateri mweti ngo menjana mukone atakitambao amwangura kirato ai mwangura kirato ndo wambi nonto bwana bareko ba tulamu luga tulamu ai mwangura kirato ndo wambi nonto transformer kirato ndo wambi nonto baroji kirato ndo wambi nonto education kirato ndo wambi nonto bandawa kirato ndo wambi kirato ndo barabara kirato ndo wambi kirato ndo stadium kirato ndo wambi kirato ndo maendeleo edwa tori yao mweti akagwa wantamu utavira bukovira utavira Kenya ndisio bwana tero au nokaya withdrawn tango robwira ko mweti ainana bawe ndene mongo yawe grupu wenge utemona enyo na utemya kunganya mwekro we nana na magoto nambi nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam sana mwadiki wetu wanteto Jeff Gituma na nto baribotu na njira enkinyanero na bakiare kire musemanyo na atongore bakibere cia kiresio mbunge kya Bure abunge ba Meru batongoretu ni mubunge wa Bure Mugambi Rindikiri ni bawete baita na mbere kuatanira na kinyakuria kwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki nonto niko komo kamirandi ya weti na mbere nkuluki akiare mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buru wetekani ko kaita ka Meru kwaria na mwambo yo mone kenda kutira Profesa Kithure Kindiki akwa mutongeire wa Ndiguru rira Rais Ruto akauma kire utongori mwandi kwetu wanteto amwende wala ibuni ni bebe na ribotie
Kiri muchemani na atongeria mwanya kuma kibiri cha Bore riu mubunge wa gicigo ki Mugambire ndikiria mo na bunge bange ni baikite weru ni ati baeta na mbere na ngwataniro yo o amwe na kuria thirikari ne gitumi bakuanijwa kureta mawiti na mbere maturene ni bijo taka kuraja muno tuona tware utakuraja maendeleo Number 2 kinyage siasa tuona twatiro nyu tutura tubepita turera au wange kabenderete na atemeru atukoidade ya tutere choka kairi mebre hakuna tukajua juru kia na tore karate ni toviviaga ifuje nara intobiria mheshimiwa Rendikiria na kita aitake na thirikari riko atwana thirikari ijere intobiria na byo byose aitete ke thirikari Daktari William Samoei Ruto isasa watu wetu na ikyo gyotuma ainyerio na tuga Oriuka mheshimiwa Rendikiria baibere thirikari ne ukanendelea ukaraku endelea ukarae tene tumpendeze president wetu Rais William Samoei Ruto etoke mwake kichana nyamete kono kostari ene kiranga mwendere pio igo turetera mwana wetu aka deputy president ikyo ke watu ere no tubo mulingira wowe tuendelee kumwenda no tumure kutherana taguo akiaria mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mpuru wa Bori na wete kaitani kakinyite kamumiro kwaria na mwambo yumwe ya ntiri amwe na kuwata mbaru utongeria bo Rais William Ruto na munini oke Kindiki nikenda Kindiki atirwe etike wona Rais William Ruto athiria kibindi ndendo ngwana tubeto waza mtumono moya mtu asikwambie uongo eti ya kwamba wewe ukataje ujambo na digiri asikwambie uongo kidogo wakati umefika ya bendera ya Meru simame wakati umefika wa Meru wasikizane waongee lugha moja kama punda ikiwa vusi ingine iko Tonyere inasikizana inakuwa kitu kimoja tunajua kwamba 2027 wa Meru akipiga kura William Ruto apate hiyo kiti 2027 2032 Meru wa kwanza kuwa rais atakuwa ni Profesa Kithure Kindiki nawe mwerekeri wa mitaratara obisine Kithure Kindiki ya Gideon Kimathi ari wa umbani bo thirikari kiri ithurano binini bia mbere kine kionanirie kia umbani boyite mwakene yo 2027 onto akwa Meru baetikiria kwebela thirikari ne onto kaita kaka Kindiki nirio Meru ikumenyekana turabwirite na ara uria mbere no turabwirite kurire na ara thirikari kana William Ruto na timu yao negacinda tutabwirite u na bangi babwira sijui kuko hivi na hivi batashindire nerera riomo. I want to tell you batu antu baburi antu bameru tukageria kuritokere thirikari this is not the time da ini ruto akara thirikari ndene to support William Ruto this time tukethira ibatu ameru tugisupport na bondikire bwega no William Ruto no rona nije ni muchore wa Meru umunene muno kumande mwe Kenya rombo no tulionde etikira tona yake nani tulimeru iyetika minister tona yetika minister tukanganirwa kura ikirimbwa barindikire ba mashwi ba utwera kire makera kina matu karinga kura twari ibyo ringa kura kikagitate kigaitia nduokare njia ja watu koteja saidie barabara chema umau na bwaru ile yocheki na maumau nere na kana buri butai na maumau watu ka barabara tia baweche maumau yeta nangiku na are 2027 ticket ile kedero ile tuiringa era kura ikedere ina President William Samoei Ruto na deputy president ai Professor Kithure Kindiki ibangana bawetike ya ticket ile direka riu kiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende wala iboni
sana mwaliki wetu wa Nteto mwende wa laiboni nonto baribotu na njira inkinyaniro na tweta na mbere na Nteto cietu ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na yanite mieri na kiri thirikari gutira ni kuthirikiria kuthondeka kieni ka Kirubia wandini ya Mugwe kieni kila kiambiririe kuthondekwo mwakene wa 2016 na mwanka thai kitathirikirwa ara wetu ntupu ni botumukana ni boserethereti wetu na mbere bwa kimisetho kiri ndukembethe. Tharaka Nithi should be in the records of those counties in Kenya, among the 47 counties that don't have a stadium. Because it's a fact, we do not have a stadium. This can only qualify to be a community ground, because a stadium usually has terraces all around to qualify to be a stadium, and it has a 7-lane running track that can allow international athletic competitions to take place there. Amalizia mambo ya nyasi ili iweze kukaa kama ile viwanja ambazo tunaona kwa TV Nairobi na mahali kwingineko. So contractor ameweka watu hapa ili aweze kumalizia. Atapewa technical advice ili badala ya kutumia ile borea ya wanyama tuweze kutumia ile borea ya duka, maana hii borea ya wanyama unaona inaleta weed ambayo inaharibu na inazuia nyasi kukua vile tungetarajia, lakini hiyo inaendelea. Mambo ya running track tunasema tuko na 6 lane 6 lakini tungetaka 8. Walakini hata kama hiyo 6 ambazo size ndio iko, hatuwezi kazuia wenye ambao wakitaka kufanya ile michezo ya kukimbia. So hiyo itaendelea tu. Lakini hii tartan track ambayo unaona imetoka sehemu hapa na pale, tumesema kuna wale wataalamu ambao wana deal na mambo ya tartan track na hii running track. Watakuja kukagua waweze kuona ya kwamba tutoe yote tuweke ingine ama ni kukarabati tunakarabati, lakini vile tumeona ni vizuri tutoe tuweke ingine, maana miaka 10 ambayo imepita hata kama ilikuwa na ile the useful life imepungua kwa ile miaka ambayo haijatumika. The pavilion that needs to be modified to accommodate the VIP, the water that is not flowing, the electricity that may be disconnected at the moment. When all those things are put back in place in the shortest time possible, we are sure we can have activities taking place here. Our ask, PS, is that if we delay this field with more than 4 months, if we hit April next year without this field being utilized, then that will be justice delayed, and it is equivalent to justice denied for the people of Tharaka Nithi and the youth who used to play here, who handed over this field out of their own goodwill as a community, and they have not seen anything that has been useful that can happen here because the construction has taken a long time. It cannot act as a stadium for Tharaka Nithi. It can only be a stadium for Chuka North Sub-County. Chuka South Sub-County will have their own field, which we are doing at Kibugwa. We are determined as a government of Tharaka Nithi, county government, to give you land in Kadwana that can build a standard, can be able to accommodate a standard field like the ones we have seen in other parts of this country. Na mbere na Nteto cietu maabitha baborithi kuma Nteresia Kiutine Kawiru location nibetite na mbere na kuswana na mukuru wa miaka 53 kumenyekana ya Zakayo Mutinda uria kuringanithwa na kunyangia kiwendo kana kakali ka miaka 12 nturene ya Kaithe location ya Kawiru. Mwandiki wetu wa Nteto Akome wa Mutia niwe wina ripoti. Muntu murume wa kuruba miaka 53 nuo kumenywa ya Zakayo Mutindo ntoikenda na area manager Kaithe karika wiru kathuru jene Gembe Central na uswano nuwe ni mabiza baborisi kumanteresia Kiutine na Kipkona nyume kuenyangia kiwendo kana kale nako ko kuruba miaka 12 untubuku likithwania mubeindu kana barabaturo karera marete monse situanira Kaithe ero to etre kansene madana danya ngiso kansene danya nya ndabera mwala onda tite musiago bena kana to karude nda ko ndi bikondi on tant ba musipu no to bena da bugwadia
kana kakambira ruthambira kabethea mutinda nyumba ndorika mwandi na tapuatia mutinda kambira mutinda rera muromba rero kunywa rera mutinda roe mutinda kuwe kumia kwambia kumukumbira nyumba inga nyumba ila mama ndio kwa lazima sasa leo kangeta na mwana bududi mnayo ndawa yari no ni manager wetu no ntoba kuya wa konte kunde kansen akendra kana ko kakiurangu kana kamya ka 11 akaromba roe kaeto mukundu roe asogetie kombe akakumira nyumba kana kambera akabwethirita bya mbaya na mutinda aturaita ni bikubi ndiare tina neri manager wetu ndi sabueria wetu na wero wetu mutinda na mwekoro na family ingwetekia kinya family weke ni akoro inya bakoyana ni arinya kwendia na ni mukoro wina miaka 53 lakini nare fete kana ka miaka 11 batwe ituibetwe tutena kuwerwa nonto bwanturege to burabwethiriti twan kana kau ruterene rwake mwana na utalilia bora kwa karakari aitirimero njarene cia munyamaranio u arejire andomba rwe na mukundia na muthania ontambetire gombe au ankuria mbukumya ainganga nyumba fosi ende ko ingare reu nkenda ikua mbu akuneka na njara muromo nkunekare ndija ntire abwethita biambaya reu aturanga rweta reu akari na turi barabe na muthuro yo mwingi irure bwithia rire mtu murume munyarithreke yetong'ong'o ibakuromba thirikari thiatane na nguluki na yoyorweta riri tureke watho atu ngo tu vya tu menyo tongakana kwa tongetana kana yake 10 lakini no ni mukuru wenare banya batete sukuru wari bakuboyi lakini wewe utakumama kana thai batu na tu vijana tuliwa thai mutinda thirikari karo moja ratua batu tu vijana tukamyasia we na nene na bati koyero atua nonto alokerwa kwa tuika ake ya ndene ntore twana toto nini totona thiri mutinda kumuna bwete kuyukirwa atua nonto mutinda mantu ambere na ta kuwata kanga ake aburete weta kithiringe kuruye ta kuwata nisi aburete kwithiro menye akatatia akandiro abo Oni borankienda kuwa ndemwe koro inkubwa mpinyelekete muno nonto inyani ndena twakwa tonini yakauka kwanda kagiti kamyaka kenda na ntomba komenya saiti ebo borankienda kuwa mutinda nayo kerwa atua ni thirikari ni kenda anabeto bomba kwithro beno karibu bweya ni kare kuyirine chibu munene okawiro Joel Murokimbilo na ndene nture kaithe kwi mante akarikite au uro umpere kana kanunu ka yake kumnele ntowe tataka mutinda toigenda ura wethaira ore ya manager kwa uno mwanka yukiru atua na rekiti kuitha kumeyoro lakini kinyoke tha uri kana utumia kuthithe kitendo ntoki uno choko kiriro kwa ukinya kwa kinyari no mwanka watu nkiripotera Meru TV kumembe beta wakome wa mutia na riboti ya kome wa mutiani atukira katanta kiri nteto cietu muthenya yorware hithira wina kaita kakea bitawatiri mbabu